أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Sva hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, alejhi salatu wassalama, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji slijede na putu dini Islama do sudnjega dana. Ovo je naše posljednje predavanje u tumačenju knjige Nurul Ida, to jest tumačenju propisa iz hanefijskog fika koji su sadržani u ovoj knjizi, ali ovo nije naše zadnje predavanje iz hanefijskog fika, jer ćemo poglavlja o zekatu i hadžu nastaviti kroz drugu knjigu. Stigli smo do poglavlja o nošenju dženaze. Pa kaže autor Šurumbulali: Yusannu li hamliha arba'atu rijal. Sunet je da ponesu dženazu, to je tabut, 4 čovjeka, to je 4 muške osobe. Wa yanbaghi hamluha arba'ina khutwa. I trebalo bi znači da se nosi 40 koraka na sljedeći način. Pa kaže autor: Yabdul hamil, nosač će početi bi muqaddimiha al-ayman ala yaminihi, pa će početi prvo sa prednjom desnom stranom tabuta, thumma muakhiruha al-ayman alayhi, pa onda sa zadnjom desnom stranom, thumma muqaddimiha al-aysar ala yasarihi, pa onda sa prednjom lijevom stranom, thumma yahtumu bil janibi bil aysar alayhi, pa će onda završiti sa lijevom stranom od nje, to je sa zadnjom lijevom stranom. Ovo je tako jedan od načina nošenja. Isto također može se mejit nositi kroz špalir, to je da se s jedne strane poredaju i s druge strane ljudi, da kroz sredinu znači se tabut nosi. A isto se može nositi na ovaj način da se svaki čovjek, da kažemo 40 koraka nosi i da kažemo da to je isto neka vrsta špalira, samo u ovom slučaju bi to bio znači malo rjeđi špalir, ne bi išlo kao kod nas znači iz ruke u ruku, nego bi svaki dobio i svaki bi nosio po svake strane po 10 koraka. ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدى إلى اضطراب الميت. Mustahab je, lijepo je, da se požuri sa nošenjem dženaze bila habe, bez ljuljanja, to jest da se kao što kaže autor, a to jeste ono što vodi ka pomjeranju znači mejita mrtvaca. Znači uglavnom da se požuri sa nošenjem, ali da se pritom pazi da se mejit ne pomjeri, s obzirom da bi moglo doći i do pada, ne daj Bože, mejita sa tabuta. والمشي خلفها أفضل من مشي أمامها. Hodanje iza dženaze, to jest iza tabuta, znači bolje od hodanja ispred. Kefadli salati fardi ala nafli, kao što je bolji, kao koliko je bolji farz namaz od nafile namaza. Znači nije grijeh hodati ispred dženaze, ali znači toliko je veća vrijednost hodati iza dženaze kao prednost farz namaza nad sunet nafila namazom. Inače, za nošenje, za praćenje dženaze i ostajanje do ukopa osoba ima nagradu koliko je brdo Uhud, kao isto što za klanjanje dženaze ima nagradu koliko brdo Uhud. Tako da kažem, u ovom slučaju imaće mnogo veću, da kažem, nagradu ako bude hodala iza dženaze. I također, iako je dozvoljeno ispred, pokuđeno da bude samo jedna osoba ispred dženaze. وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّهْرِ وَالْجُلُوسُ قَبْلَ وَضَعِهَا. Također, kaže autor, da je pokuđeno mekruh da se podiže glas sa zikrom i da se sjedi prije nego što se dženaza spusti. To jest ne samo spominjanje na glas zikra, nego inače pokuđeno je pričati dok se dženaza nosi. A što se tiče zikrova i virdova spominjanja Allaha, to treba činiti u sebi, a sjedati isto ne treba sve dok se dženaza ne spusti. وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ نِصْفُ قَامَ أَوْ إِلَى الصَّدْرِ وَإِنْ زِيدَ كَانَ حَسَنًا.
kabur, to je grob raka, će se iskopati do polovine čovjekovog stasa ili do prsa. A ako bi bilo i više, to je još bolje. Uglavnom, znači najbolje, ko što se kod nas radi, da se kopa znači do visine prsa, ali može i više. وَيُلْحَدُ فِي أَرْضِ صُلْبَ وَلَا يُشَقُّ إِلَّا فِي أَرْضِ رَحْوَ. Kaže autor, i kopat će se lahd u čvrstoj zemlji, jer lahd je, što se radi, da kažemo, u arapskim zemljama, kada se znači skopa kabur, sa strane prema kibli napravi se udubljenje u koji će se kasnije staviti mejt. وَلَا يُشَقُّ إِلَّا فِي أَرْضِ رَحْوَ. I neće se znači činiti šek, to jest neće se praviti po sredini rupa u koju će se ubacivati mejt. Kod nas se znači to većinom ne prave znači ni šek, ni po sredini, da kažemo, rupa, ni se pravi sa strane, jer s obzirom da, kao što vidimo ovdje autor spominje, pravit će se lahd u zemlji koja je čvrsta, da može da izdrži, a u ovoj, kako kaže on, mehkoj zemlji će se praviti šek. Dok kod nas, shodno sastav naše zemlje, najbolje je kao što i mi znači, stavimo mejta, znači samo okrenemo desnu stranu i preko njega stavimo daske. وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَ. I mejte će se ubaciti, staviti znači, u kabur od strane kible, znači od strane one kabura koja je prema kibli, ali nema nikakve smetnje da se počne prvo sa glavom ili prvo sa nogama, znači nema nikakve smetnje. Jakulu vadi'uhu, i onaj koji spušta mejta će reći, i više njih, nema ništa na odmet da bude više osoba koji će spustiti mejta, 1, 2, 3, 4, uglavnom koliko je potrebno. Pa će onaj koji ga bude spuštao i oni koji ga budu spuštao će reći Bismillah wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, u ime Allaha i u vjeri Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَتُحَلُّ الْعُقْدَ. I mejt će se znači okrenuti prema kibli, na desnoj strani, znači desna strana će se okrenuti prema kibli, وَتُحَلُّ الْعُقْدَ. I sveze, znači kojima je mejt povezan, će se normalno razvezati. I sve, kao što je po nas isto običaj, znači normalno da se na mejt stavlja zeleni pokrivač i on će se isto skinuti, znači samo će se znači ostaviti mejt umotan u čefine. وَيُسَوَّ اللَّبِنُ عَلَيْهِ وَالْقَصَبُ وَكُرِهَ الْآجُورُ وَالْخَشَبُ. Kaže ovdje autor, i na njega će se staviti čerpići, jer čerpići su znači cigle od nepečene gline, وَالْقَصَبُ i trska, وَكُرِهَ الْآجُورُ وَالْخَشَبُ, jer kaže autor da je pokuđeno stavljati cigle i daske. Međutim, u samom komentaru autor to pojašnjava za shodno podneblju arapskog poluotoka, inače arapskog svijeta, ali oni daju znači, prednost onom materijalu koga ima najviše, zato se većinom stavlja znači čerpići i trska kod nas nema, znači šećerne trske, tako da je ne možemo ni stavljati. A u našem kraju opet ima više, da kažemo, gline, ima više znači, drveća, tako da nema nikakve problema da se kod nas stavljaju znači, ili cigle ili znači, daske, dok je kod nas više običaj da se stavljaju daske. وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُسَجَّ قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ. Ili mustehab je, znači pohvalno je da se ženski kabur prekrije, a ne da se muški prekrije. To je prilikom ukopa, nije na odmet, pohvalno je da se ženski kabur prekrije. To je da ne može svako da gleda ili postavljanje ženskog mejta u kabur. Također isto ako bi bilo da kažem neka kiša ili nešto isto tako nije pokuđeno i da se i muški kabur natkrije da ne bi kiša napravila lokve u kabur. وَيُهَالُ التُّرَابُ وَيُنْسَمُّ الْقَبْرُ وَلَا يُرَبَّعُ. I onda će se zemlja pobacati وَيُنْسَمَّ الْقَبْرُ وَيُسْنَمُّ الْقَبْرُ. I onda će se kabur kažemo oblikovati kupičasto وَلَا يُرَبَّعُ. I neće se napraviti u četvoruglu, s obzirom da pravljenje četvorugla je običaj nemuslimana, u ovom slučaju najčešće znači hrišćana i jevrija, dok će se kod nas znači potruditi da kabur bude u kupičastog oblika, a ne oblika nekog kvadrata ili pravogaonika. Što se tiče još nekih
mustehab pohvalni radnji prilikom ukopa, autor je spomenuo u komentaru još sljedeće. Pa je rekao da je fino mustehab, lijepo, da svi koji učestvuju u kopanju mejta najmanje 3 puta znači pospu zemlju, tako da zemlja znači bude uzdignuta znači iznad kabura, jedan pedalj ili malo više, znači jedan pedalj je oko 22 cm, znači na 25 cm, kao što se i kod nas radi, da se ne dodaje dodatna zemlja, to je da se iskoristi samo ona zemlja od kabura, također da se pospe voda, za svaki i zbog suneta je i normalno cilj te vode, znači da jednostavno da se učvrsti kabur. Također, mustehab je da svi koji su prisutni učestvuju u kopanju mejta, pa makar da bace jedan grumen zemlje. Dalje autor objašnjava još neke propise vezane za ukop, pa kaže: وَيَحْرُمُ الْبَنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّينَ وَيُكْرَهُ لِلْإِحْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ. Kaže autor da je zabranjeno gradnja građevina na kaburu za ukrašavanje. وَيُكْرَهُ الْإِحْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ. I pokuđeno je znači da se kabur učvršćuje nakon ukopa, jer kaže samo u komentaru da nema nikakve smetnje da se znači radi određene znači zaštite kabur ozida glinom. وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابِ عَلَيْهِ لِيَلَّا يَذْهَبَ الْأَثَرَ وَلَا يَمْتَهِنْ. Također kaže autor, nema smetnje da se piše po kaburu kako ne bi se izgubio trag i kako se mrtvi ne bi ponizio. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je prošao pored kabura svoga sina, vidio je da je nadgrobni uzglavni nišan pao, pa ga je uspravio. I rekao je da onaj koji radi neki posao da ga treba da usavrši, upotpuni. وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبُيُوتِ لِإِخْتِصَاصِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ. Također pokuđeno je da se vrši ukop u kuće, jer je to posebnost poslanika, neka je na njih salat i selam. Inače, što se tiče ukopa u kuće, poznato je da se poslanici kopaju gdje umru, tako da je dosta Božji poslanik ukopano u svojim kućama i to je njihova posebnost, dok za ljude, nas muslimane, to je pokuđeno, znači ono što rade, šije nije ispravno, s obzirom da šije većinu svojih učenjaka kopaju u kućama gdje su oni umrli, ali mi smo već, to je znači po sunetu Božjeg poslanika da je samo on ukopan u mjestu gdje je preselio. وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْفَسَاقِ. Također pokuđeno je ukopavanje u grobnice. Od bilo kakve grobnice, ne znam da su to nadzemne, ne znam, neke grčke kuće ili su to neke podzemne kao što su katakombe. S obzirom da je to, pored toga što je rasipanje bespotrebno imetka, to je i oponašanje drugih religija. Ili sam svrha kabura nije da osoba se pripremi za neki zagrobni život u smislu materijalnog, nego je to priprema za zagrobni život u smislu duhovnog, s obzirom da mi zagrobni život mejta ne možemo da osjetimo. وَلَا بَأْسَ بِدَفْنِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بِالتُّرَابِ. Također kaže autor, nema smetnje da se ukopa više od jedan u kabur zbog nužde, znači zbog određenog ili nedostatka prostora ili ne znam velikog broja umrlih ili zbog da kažemo tvrdoće zemlje, nema smetnje da se više od jedne osobe ukopaju u jednom kaburu, ali وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بِالتُّرَابِ. Ali će se znači između svakog od njih napraviti pregrada sa zemljom. وَمَنْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ وَكَانَ بَعِيدًا وَخِيفَ الضَّرَرُ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلَّ عَلَيْهِ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ. Ko premine u brodu, a kopno je daleko i strahuje se znači za štetu, to je da će se mejt raspasti i možda čak izazvati određene, znači pored neugodnih mirisa i možda određene bolesti na brodu. Gusile, okufine, osulale. Ogasluće se, umotati će fine, klančem se dženaza, uolkuje fil bahr. I baće se u more, kažu učenjaci da prilikom bacanja treba staviti nešto teško da bi skroz pao na dno mora. Ovo znači u slučaju, ako je
nema na tom brodu, da presimo u današnje vrijeme, nema na tom brodu nikakvog hladnjaka gdje mogu staviti umrlog ili ogroman broj umrlih kao ne znam, kao što se na primjer desilo, čak i na kopnu, kao što se na primjer desilo na Krfu u Prvom svjetskom ratu kada je veliki broj na primjer pripadnika srpske vojske Kraljevine Srbije umirao, jednostavno nisu imali prostora za ukop toliki ljudi pa su ih bacali u more i to je se zvalo plava grobnica. Znači to nije nikakve smetnje ako je nužda da se znači mejt ubaci u more. ويستحب الدفن في مقبرة محل مات أو قتل. I mustahab je lijepo da se mejt ukopa u groblje, to jest u kaburistan, u mezarje, u harem, mjesta u kojem je umro ili u kojem je ubijen. فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به. A ako bi se prenio prije ukopa koliko jednu milu, 2 mile, znači koliko 1,8 km ili 3,6 km nema nikakve smetnje. وَكُرِهَ نَقْلُهُ لِأَكْثَرْ مِنْهِ. I pokuđeno je da se više od toga prenosi. Sam autor u komentaru spominje da je to osnovno pravilo koje važi zbog toga što u slučaju da se s obzirom da je već nakon nekoliko sati nakon smrti, nakon preminuća preseljenja na ahiret dolazi do kvarenja tijela. Ali sam autor onda spominje neke izuzetke, pa na primjer Jusuf a.s. je ukopan probitno u Egipat, pa ga Musa a.s. prenio i ukopan u Hebronu pored svog oca Jakuba. Jakub je preselio u Egipat pa je prenešen odmah nakon smrti i ukopan u Hebronu. Na primjer neki ashabi kao što je Sad ibn Vekas je preselio 22 km od Medine pa je prenešen i ukopan u Medinu. Određeni ashabi kao što je Abdurrahman ibn Abi Bekr, to je sin Abu Bekrov, je umro, preselio u Šamu, Levantu, u našoj Siriji, pa je prenešen i ukopan u Medinu. Znači, sam autor to sve navodi i kaže da je u stvari svrha te pokuđenosti da se više, da kažemo, prenosi mejt je znači strah od kvarenja, to je strah od znači raspadanja tijela. Dok svi ovi navedeni, u slučaju Božjih poslanika i u slučaju ovih ashaba, sam autor kaže da u njihovom slučaju poslanika nije došlo ni do kakvog kvarenja, jer nama je poznato da se tijela poslanika ne kvare, da se tijela poslanika ne raspadaju, a i također ovi ashabi nisu se sigurno odmah počeli raspadati, jer s obzirom da su među prvim generacijama. Inače, prenosno današnje vremenu, znači nema nikakve smetnje da se osoba prebaci iz jedne države u drugu državu, niti iz jedne kraje države u drugi kraj države, s obzirom da je danas u 24 sata moguće mejta prebaciti sa kraja na kraj svijeta, a imamo i hladnjače koje mogu sačuvati tijelo. I to je ovo što i autor sam kaže, da je svrha pokuđenosti kvarenje, znači raspadanje tijela, to jest u ovom slučaju ako toga nema, kao što su u slučaju prije poslanika i dobrih ljudi, a danas u slučaju skoro svake osobe, to više nije skoro nikad pokuđeno, osim u izuzetnim situacijama, kao što je, ne znam, ratno stanje ili veliki broj, neka jaka epidemija i slično. وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ بِالْإِجْمَاعِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَقْصُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِالشُّفَعِ. Nije dozvoljeno prenošenje mejta, mrtvaca, ba'de defni, nakon ukopa, bil iđma, prema konsenzusu, to jest prema jednoglasnom mišljenju učenjaka, osim en tekuna ardu maqsubatan aw ukhidat bi shufa, osim ako je u pitanju oteta zemlja ili zemlja koja je uzeta pravo prokupnje. U ovom prvom slučaju, zemlja koja je oteta je normalno jasno, pa u današnjem vremenu toga smo svjedoci gdje su prije ratne vlasti otele, da kažemo, mnogo privatne zemlje, jer u tom slučaju, u toj zemlji ne bi nikako trebalo da se ljudi ukopavaju. Također ako se u tuđoj, znači zemlji koja je oteto neukopano, znači smije se otkopati i prebaciti. Dok ako bi, ne znam, ta osoba pristala na određenu novčanu svotu, to nema nikakav problem, da proda, da kažemo, taj komad zemlje, nema nikakve smetnje. A što se tiče zemlje koja je uzeta pravo prokupnje, to je u ovom slučaju zemlja
koja je prodata određenoj osobi po određenoj cijeni, ali komšija prodavca ima pravo prokupnje, s obzirom da u islamu, kada se prodaje određena nekretnina po određenoj cijeni, tu određenu cijenu treba prvo ponuditi okolnim komšijama i onda ako te komšije jednostavno nisu mogućnosti ili ne žele da to kupe, tek onda se nudi drugim, odnosno trećim licima. Tako ako se desilo da osoba proda, a ne obavije svoje komšije, te komšije imaju pravo da odu na sud, jer on su zvali šefije prvokupci, i da se žale, podignu tužbu i onda bi, znači, kadija izašao na teren da utvrdi to stanje, onda bi po toj cijeni koju je prodano mušteri prvo bilo ponuđeno, znači ovi bi imali pravo da to njegove komšije kupe. I u tom slučaju, slično kao i u prvom slučaju otete zemlje, i u tom slučaju dozvoljeno je otkopati mejta. Još imaju neke određene situacije kojima bi bilo dozvoljeno otkopati mejta, kao što se neke od njih se spominju u komentaru, neke od njih nisu. Uglavnom, situacije kada je taj dio zemlje potreban za opće društvene potrebe. Na primjer, potrebno je baš na toj lokaciji da prođe put. U tom slučaju dozvoljeno je da se otkopa i da se ti ljudi prebace na drugo mjesto i ponovo pokopaju. Treba tu da prođe vodovod, uglavnom nešto što je neophodno zajednici, a ne, na primjer, kao što je bilo u prošlom režimu, kada su namjerno htjeli da prolaze putovi preko džamija, preko naših mezarja, da bi dobili džabe vakufsku zemlju. وَإِنْ دُفِنَ فِي قَبْرِ حُفِرَ لِغَيْرِهِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْحَفْرِ وَلَا يُخْرَجُ مِنْهُ. Ako bi osoba, mejt u ovom slučaju, bio ukopan u kabur koji je iskopan za drugu osobu, u tom slučaju će se, znači, nadoknaditi cijena kopanja i neće se, znači, isto kabura vaditi. To je slučaj da kažemo da je ukopan u određenom, znači, kaburistanu, određenom mezarju, ali ne u svoju raku, nego u raku drugog čovjeka. U tom slučaju se, znači, neće otkopavati, nego će se jednostavno nadoknaditi cijena. S obzirom da je dozvoljeno, kao što komentator, sam autor u svom komentaru i drugi islamski učenjaci govore, dozvoljeno je da osoba sebi rezerviše mjesto, pa čak i iskopa kabur u mezarju, normalno po određenoj cijeni koju će isplatiti nadzorniku vakufa, to jest te vakufske zemlje, to jest tog vakufskog mezarja. I u tom slučaju, ako bi se desilo kao ovdje da neko bude ukopan na drugo mjesto koje pripada drugom čovjeku, jednostavno neće se, znači, kopati, nego će samo nadoknaditi pričinjen, da kažemo, materijalnu štetu toj osobi koja je bila, da kažemo, zakupitelj toga mjesta ili od te rake. Što se tiče otkopavanja kabura, dozvoljeno još u samo nekim situacijama. Pa kaže autor, وَيُنْبَشُ, kabur će se otkopati, لِمَتَاِنْ سُقِتَ فِي, zbog, znači, određene, znači, vrijednost, određene, znači, artikla, imovine koja je upala u njega. Kao što, na primjer, za vrijeme Božijeg poslanika s.a.v. Nekoliko puta se desilo da prilikom ukopa određena vrijednost je od određenja ashaba upala, tako da bi oni morali se ponovo da otkopaju i da to normalno tu vrijednost uzmu. S obzirom da je pokuđeno da inače da se uz mejta pokopavaju, određena blaga, određene stvari. Jer to je, smo rekli, kabur je, znači, mjesto iščeznuća, mjesto na kojem ne treba ništa kopati sa metom osim ćefina. Volikefeni magsubi također, zbog ćefina koji su oteti, ukradeni od neke osobe, osim ako osoba ne pristane da prihvati, znači, protuvrijednost za te ćefine. وَمَالٍ مَعَ الْمَيِّتِ, također ako je, pored u slučaju ako je upala neka imovina, neka vrijednost sa meta, u ovom drugom slučaju, وَمَالٌ مَعَ الْمَيِّتِ, ako bi bila određena imovina uz meta, može se desiti da jednostavno neko ubaci u ćefine određenu, znači, imovinu i nije dozvoljeno da se otkopa i da se to uzme. وَلَا يُنْبَشْ, i neće se, znači, otkopavati kabur, بِوَدَعِهِ لِغَيْرِ الْقِبْرِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ, neće se, znači, otkopavati kabur ako je met stavljen
nasuprot kibli, to jest nije stavljen nije okrenut prema kibli, ili ako je stavljen na lijevu stranu prema kibli. Također neće se to otkopavati ako mejit nije, na primjer, da kažemo gasli ili jednostavno ukopan, znači neće se, znači zbog tih nekih stvari ponovo kabur otkopavati. Što se tiče posjećivanja zijareta kaburima, odnosno našim mezarima, to je pohvalno u islamu. Pa kaže autor: nudibe zijaratuha lirriđali wan nisai ala al-asah. Mendub je, lijepo je, posjećivanje kabura, znači mezarja, i muškarcima i ženama prema najispravnijem mišljenju, koja zastupa većina islamskih učenjaka, da i žena smije posjećivati kabure, posjećivati mezarja. ويستحب قراءة ياسين لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات. Također mustahab je onome koji posjećuje, ode u posjetu, znači na kabure, znači na mezarja, da prouči Jasin, suru Jasin, zato što je spomenuto u predajama da onaj ko uđe u mezarje pa prouči Jasin, Allah će mu olakšati, to jest Allah će olakšati tim stanovnicima toga kaburistana, toga dana, a tome ko je proučio Jasin, on će dobiti dobri dijela koliko ima ljudi ukopanih u tom kaburistanu. Inače, Božji poslanik je spomenuo u hadisu: ikra ala mautakum Jasin, učite vašim umrlima Jasin, tako da nema nikakve smetnje, šta više to je poželjno da se mrtvima prouči Jasin i slične kuranske sure koje u sebi sadrže dosta poruka za žive i za mrtve i dosta dova. Wala yukrahu al-julus al-qira'a al-qabr fi al-mukhtar. Nije mekruh da se sjedne na kabur i da se, znači, lil qira'a, ako je svrha čitanje Kur'ana prema odabranom mišljenju. Dok je, na primjer, pokuđeno da se sjedi pored kabura radi, određene, priče sa mejtima, sa mrtvacima, kao što imamo kod pripadnika nekih drugih religija i nažalost kod nekih muslimana koji odlaze, na kabure, odlaze svojim umrlima i, sjede, pričaju. Umjesto da dođu da šta prouče korisno, prouče Jasin, prouče Fatihu, jer s obzirom da je prešao od ispravnih prethodnika, da bi prilikom posjete svojim umrlima učili bi, znači, Jasin, učili bi suru Bekare, učili bi, znači, posljednja 3 ajeta sure Bekara, Kalifullah, Amen Rasulu, Lillahi, Amen Rasulu, Lillahi, Kalifullah, onda učili su 3 zadnje sure, Kul huvala, Felek, Nas, znači, početak sure Bekare, znači, nema nikakvog grijeha, šta više, to je pohvalno, u tom slučaju, sjesti pored kabura je to proučiti, dok svaka druga, znači, ili urediti kabur, nije nikakve smetnje, počupati travke, ali je, znači, pokuđeno sjediti zbog nekih drugih razloga. Pogotovo, da kažemo, čak je i haram da se ode i, da se pije alkohol, kofol, kobajagi sa umrlom osobom. Vakurihe, kao to spominje, koje su stvari pokuđene da se rade kod kabura i u blizini kabura, pa kaže: al-qu'ud al-qubur li ghayri qira'a, da se sjedi na kaburima radi drugih stvari pored učenja Kur'ana. Watuha, također se gaze kaburi. Što se tiče ovoga, znači, osoba treba da pazi kada dođe, znači, na mezare, da ne gazi, znači, po mezarima, nego da proba da fino između prođe, s obzirom da uvijek ima mjesta između 2 ukopna mjesta. Naum, također da se spava pored kabura i na kaburima. Wa qada'ul haja alayha, također, znači, obavljanje nužde na kaburu, to je nije samo da je pokuđeno, nego je to pokuđeno, znači strogo pokuđeno, to je mekruh tahrimen koji je blizak haramu i za koji postoji veliki grijeh. Wa qalul hashish wa shajari min al maqbara, također pokuđeno je, znači, da se uklanja trava i drveće sa kabura. Wala ba'sa bi qalil yabis minhuma, ali neće nema smetnje da se uklone, znači, osušene, znači, biljke sa
kabura, odnosno iz mezarija. Znači, inače, kao što spominju učenjaci, svrha, na primjer, sadnje određenih drveća, znači na mezarima, tu je jednostavno se prenosi određenim predajama da to drveće, s obzirom da mi svi znamo da sva živa stvorenja, spominje Allah, da usadnjom tih drveća i sve te biljke, posebno drveća, olakšavaju kabursku patnju ukopanima kaburima. Ali znači nema nikakve, znači nema, da kažemo, mekruh je pokuđeno da se uklanja, znači svježa trava, svježe grmlje, znači sa kabura, jer osim ono ako ne znam, ako je pretjerano, ako je, ne znam, prevelika trava, znači nema nikakve smetnje da se, znači, uklanja suha trava, suho drveće i prevelika trava. Ali ono, da kažemo, ono što određene osobe radi, da dođu, da svaku travu ko počupaju, to je, znači, nije običaj muslimana, nego je to običaj nekih drugih religija i to većina muslimana i ne radi. Što se tiče posljednjeg oblasti, posljednjega poglavlja koje radimo u ovoj knjizi, to je poglavlje o šehidu. Mogli bi ukratko, znači, definisati i objasniti šta je to šehid. Riječ šehid, kada bi je preveli na bosanski jezik, je onaj kome je osvjedočeno. To jest, svjedočimo i nebesa i zemlja da je on, poginuo na Allahovom putu. Riječ šehid, kad se isto prevede se kao mučenik, martir. Onda ako je veliko mučenje, da je ešehid el kebir. Tako da ćete vidjeti, na primjer, svi ovi, na primjer, svijeci, riječ šehid se koristi kod svih Arapa, u arapskom jeziku, tako da riječ šehid koriste i muslimani i nemuslimani. Tako da ćete, ne znam, svaki sveti velikomučenik kod pripadnika hrišćanske vjere u arapskom svijetu se zvati ešehid. Ali znači šehid u islamu, to je onaj kome je osvjedočeno da je poginuo, da je preselio na ahiret zbog pogibije na Allahovom putu. Postoje, da kažemo, 3 vrste šehida. Postoje šehid i dunjaluka i ahireta, šehid ahireta i šehid dunjaluka. Prvo, onaj koji je šehid i dunjaluka i ahireta, to je onaj koji nije ogasuljen, jer zašto se, vidjet ćemo iz kojih razloga, i koji znači je i time i na dunjaluku šehid, a koji će normalno biti i na ahiretu, s obzirom da će imati nagradu šehida. Druga kategorija su određene osobe, znači koji su, ne znam, poginuli na Allahovom putu ili umre od određenih bolesti, ne znam, spominje se žena koja umre na porođaju, osoba koja umre od stomačnih bolesti, koja umre od kuge, koja se uguši, koja izgori, koja umre pod ruševinama, da su određeni šehidi, ali to su samo šehidi ahireta. I čak i određene osobe koje, znači, poginu na ovom putu, ali ne u bitci, nego nakon bitke podlegu ranama, svi će se oni gasuliti i oni nisu šehid dunjaluka, ali on će biti samo šehidi ahireta, to jest imat će nagradu šehida na onome svijetu. I postoje samo šehidi dunjaluka, to su oni ljudi za koje mi mislimo da su poginuli na Allahovom putu, a to su stvari licemjeri munafici, jer mi to ne znamo, mi ćemo njih normalno ukopati kao šehide bez gasulenja, a njihovo stanje će se znati na onome svijetu. Znači, to su te 3 vrste šehida. Šehidi samo dunjaluka, šehidi samo ahiret i šehidi i dunjaluka i ahiret. Pa kaže autor: El maktul mejitun bi eđelihi indena. Kaže, ubijeni, to je znači mrtvac, mejit, koji je bi eđelihi, zbog svoga eđela, smrtnog časa, kod nas, indena ehli sunnati wal džema, kod nas, ehli sunnati wal džema, to jest kod nas sunnija. S obzirom da određene islamske sekte drugačije to poimali, autor da kaže, znači da prema ehlu sunnetu, znači pripadnicima sunneta i džemata zajednice, osoba koja je ubijeni, to je onaj koji umre zbog zbog ubijstva, to je zbog tog smrtnog časa koje je nastalo ubijstvo. A šehid je men qatalehu, koga ubiju sljedeće grupe, da kažemo, kategorije ljudi. Pa kaže, ehlul harb, koga ubiju neprijatelji, to jest, znači ubiju ga njegovi, znači, neprijatelji u ratu. Evo ehlu bag, ili ga ubiju određeni odmetnici, pobunjenici. Ne mora znaš da su to neprijatelji, nego da su jednostavno unutrašnji neprijatelji. Evo kutau tariq, ili ga ubiju razbojnici, s obzirom da je razbojništvo jedna vrsta terora. Inače, kad smo već spominjali prošlom predanju kome se ne klanja dženaza, pa smo tamo spominjali sve ove osobe,
spominjali smo razbojnike, spominjali smo osobe koje hodaju gradom i plaše ljude, pa smo rekli da u tu kategoriju ljudi spadaju i teroristi. Zato u većini islamskih država tim se ljudima ne klanja dženaza, dok ovi koji ti ljudi ubiju se normalno smatraju šehidima. Također, susu fi menzilihi lejlan walau bi muthaqal. Također, onoga koga ubiju lopovi u njegovoj kući po noći, pa čak i sa teškim predmetom. Ovdje spominje, pa čak i sa teškim predmetom, s obzirom da je osnova kod namjernog ubijstva da osoba bude ubijena oštrim predmetom. To je znači osnova je znači kod ubijstva da se ubija oštrim, a ne tupim, teškim predmetom, nego oštrim predmetima. Pa ovdje autor spominje koga ubiju lopovi u noći u njegovom stanu, pa čak i sa ovim teškim predmetom računa se šehidom, također koga ubiju danju. Znači, zašto? Zato što je on u tom trenutku čuvao svoju porodicu ili svoj čast, svoju vjeru. Au vujide fil ma'rake wa bihi atharun, ili bude pronađen, ubica, to je bude pronađen mrtav, wa bihi atharun, i na njemu se vidi trag ubistva, to je da ga je neko ubio. Također, au qatalahu muslimun zulman abdan bi muhaddadin wa kana musliman baligan khaliyan an haydin wa nifasin wa janabatin wa lam yartath ba'da inqita'il harb. Također, ili ga ubije musliman nepravedno, namjerno sa oštrim predmetom. S obzirom da se većina, kad se definiše u hanefijskom mezhebu namjerno ubijstvo, Ebu Hanife to definiše namjerno ubijstvo oštrim predmetom, dok njegovi učenici, i to se mišljenje koji se uzme u obzir, računaju, znači svako ubijstvo sa predumišljajem, sa predmetom koji može da ubije čovjeka, se računa namjerno ubijstvo. Znači, kogod bude nepravedno ubijen od strane, u ovom slučaju, da kažemo šestom slučaju, od strane muslimana, namjerno, nepravedno, isto se računa šehidom i dunjaluka i ahireta pod sljedećim uslovom. Ako je, znači, musliman, to jest ubijeni taj musliman, baligan, punoljetan, halijan an hajdin wa nifasin wa džanabetin, nema, znači, hajza, nifasa, džunubluka, walam yartath ba'da inqital harb, a nije preživio i podlegao ranama nakon završetka rata. Ovo je znači šehid i dunjaluka i ahireta. Dok, ako je musliman punoljetan, razuman, a ima, znači, žena u hajzu nifase, da muškarac koji ima i žena koja ima džunubluk, u tom slučaju bit će samo šehid ahireta, to jest bit će računat kao šehid, ali se neće kopati kao šehid, to jest neće se, to jest gasulit će se. Dok ako je u pitanju, znači, dijete, i ako pita, nerazumna osoba, oni se neće računati šehidom zato što oni nisu inače osobe kojima se pišu grijesi. Tako da su oni u tom slučaju će se računati kao nepravedno ubijeni i oni normalno imaće, ako su razumna djeca i ako je blaži normalno oblik, da kažemo, poremećenosti, imaće za to nagradu, ali da se njima inače ne pišu loša djela, zato se i neće računati šehidom, jer uslov za šehid je, već smo rekli, da je osoba punoljetna. I u ovom slučaju, ako podlegne ranama nakon kraja borbe, a ne u borbi, onda će se računati da je šehid samo ahireta, to jest neće se kopati kao šehid na ovome svijetu. Što se tiče načina kopanja šehida, znači govorimo o načinu kopanja šehida, onoga koji je šehid i na dunjaluku i na ahiretu, onoga koji je šehid na dunjaluku. Vraća se, znači, na sljedeći način, koji se malo, znači, razlikuje od normalnog načina opremana mejta. Pa će se uraditi sljedeće. Fajukefenu bidemihi wa thijabi. Njegovi čefini će biti njegova krv i njegova odjeća. Za razliku od ostalih muslimana, neće se praviti posebni čefini za umrlog šehida. Kao isto, slično, kao kad hadžija preseli na hadžu, neće se isto praviti posebni čefini, nego će se kopati u ihramima. Jer s obzirom da je cilj u ovom slučaju da bude proživljen u ihrama, u ovom slučaju šehida da bude proživljen onako kako je umro. وَيُصَلَّ عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ. Klanjat će mu se dženaza bez gasuljenja. S obzirom da gasuljenjem se uklonili svi ti tragovi
koji ga, da kažemo, čine posebnim, te sve te ranne. وَيُنْزَ عَنْهُ مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفَنِ كَالْفَرْوِ وَالْحَشْوِ وَالسِّلَاحِ وَالدِّرْعِ. I u tom slučaju će se ukloniti sa njega sve ono što nije poželjno, što nije, znači, ispravno da bude čefin. Kao što je, pa ovdje autor spominje krzno, walhašv, kao što je, znači, napunjena određena odjeća, znači neka odjeća koja se koristi, kao slično, na primjer, u ovom slučaju sve jakne, svi mantili, znači sve će se to ukloniti sa mejta, osilah i također njegovo oružje, odira i njegov oklop. Znači sve ono što je, da kažemo, dodatno, uklonit će se sa mejta, وَيُزَادُ وَيُنْقَسُ فِي ثِيَابِ. Također će se povećati broj njegove odjeće i smanjiti broj njegove odjeće shodno situaciji, s obzirom da se može desiti, jeli da, zbog sve te, znači, ne znam, ratne situacije, da fali određeni komad odjeće, dodaće se, a u slučaju da ih ima više, uklonit će se. To je, znači, osnova. Znači, sve što je višak, uklonit će se, a sve što je manjak, dodaće se. وَكُرِهَ نَزَعُنْ جَمِيهُ. A također, znači, pokuđen da se skroz ukloni, znači, sa šehida, s njegove odjeće, s obzirom da se s time uklanjaju tragovi njegovog šehadeta. وَيُغْسَلُ. Jeli? A u kojim slučajima će se šehid, to jest osoba, da kažemo, koja je šehid ahireta, a nije na dunjalku, kada će se, to jest kada će ta osoba gasuliti, to jest neće biti šehid dunjalka. In kutil, ako bude ubijena, džunuben, kao džunub, au sabijen, kao dijete, au međunan, ili kao kao nerazumna osoba, au haidan, ili kao žena u hajzu, au nufesa, ili žena koja je u nifasu, au irtethe ba'den qitali harb, ili podlegne ranama nakon završetka, znači preživi nakon završetka rata sljedećim stvarima, bijen ekele, au šaribe. Koji na način to, znači, ako bi, znači, nakon završetka bitke proživjela toliko da pojede nešto, au šaribe, da se napije, au name, ili znači da odspava, au tedava, ili da se liječi, au mada waqtu salat wa huwa yaqil, ili prođemo jedan namaski vakat, to jest namasko vrijeme, a on je, znači, razuman, svjestan situacije, au nuqila bil ma'araka la li khawfi watil khayl, ili bude iznešen iz bitke ne zbog straha da će ga konji, znači Allah, znači, to jest bude iznešen iz, znači, bitke zbog drugih razloga, ne zbog tog razloga, s obzirom da u tom slučaju da ga pomjere, ako bi preselio nema nikakve smetnje, s obzirom da je pomjeren, ne da bude spašen, nego je pomjeren da ga nešto ne zgazi, na primjer konji, tenkovi i tako dalje. Au sa, au ba, au ištara, ili da proživi nakon bitke toliko da može da oporuči, ili da izvrši da kupi, au ištara, ili da, au ba, da proda, au ištara, da kupi, au tekalam bil kelamin kathir, ili da govori velikim govorom, to je da mnogo priča, وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ إِنْقِدَالِ حَرْبِ لَا يَكُونَ بِهِ مُرْتَثًا. A ako bi sve ovo što smo spomenuli, i ovo jelo, i piće, i spavanje, i liječenje, bude prije završetka bitke, prije završetka toga rata, لَا يَكُونَ بِهِ مُرْتَثًا. Neće biti računan kao osoba koja je podlega ranama nakon završetka bitke. S obzirom da ako sve to desi u vrijeme bitke, sve je stvar, ne znam, nekoga pokuša zaliječiti, nekomu ponudi hrane, odspava, sve to ako bude za vrijeme bitke i preseli za vrijeme bitke na bilo kakav način, računa se šehidom i dunjalka i neće biti gasuljen, dok ako bi sve ovo nakon bitke uradio i tek onda preselio, onda će se računati samo kao šehidom ahireta i bit će gasuljen. وَيُغْسَلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدٍ ظُلْمًا. Također, još će se neke osobe gasuliti. Osoba koja bude ubijena u gradu, a nije poznato da li je ubijena određenom šerijatskom kaznom nepravedno. Znači, kogod bude ubijen u gradu, bit će, znači, a ne zna se, znači, tačan razlog njegove smrti, bit će pokopan kao i svi ostali muslimani sa gasuljenjem.
A ukutile bi had, također osobe koje budu ubijene šerijatskom kaznom. Počini blud pa bude ubijen i on će se znači gasnuti i kopati samo normalno. Za razliku od onih prošlom predavanju ljudi koji su pomenuli razbojnici, odmetnici, teroristi, oni se neće njima se neće klanjati dženaza, znači samo se ogasnut će se i neće se, samo će se ukopati. A ove osobe, znači ovdje se spominju, znači te osobe koje se gasule. Autor ovdje spominje te osobe, zašto bi neki pomislili da te osobe se neće gasuliti zbog određenih razloga. Također, znači, osoba koja bude ubijena šerijatskom kaznom, na primjer, ako je bila da kažemo razbojni, ne znam, na primjer za blud, ako je počinila ožena osoba blud, jer kamenovat će se i u tom slučaju bila bi ubijena šerijatskom kaznom, ukopat će se, znači gasnut će se, klanjat će se dženaza bez ikakvog problema. Zato što je svrha tih kazni je znači određena poruka onima koji ostaju, a i određena kazna njemu na dunjaluku. A u kavedin je također osoba koja bude ubijena odmazdom, jela ubila nekoga pa ona bude ubijena, i ta osoba i ova koja je ubijena hadom, šerijatskom kaznom, i svaka osoba koja bude nađena mrtva, one će se znači gasuliti, i njima će se znači klanjati dženaza. I sa ovim smo, hvala Bogu, završili sa tumačenjem ove knjige Nurul Daha. Ako Bog da, sljedeće sedmice krećemo sa novim predavanjima iz zekata, tumačeći novu knjigu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.